inshuro nke mu buzima nizo umusivili ashobora kugira amahirwe yo kwinjira mu kigo cy'umutwe udasanzwe wa gisirikare Special Force. Ubu ugizwe n'abasore n'inkumi b'intarumikwa bitoje bimwe bya nyabyo ku buryo bashobora gukora akazi mu gihe gito kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Special Force werizwa kuri operasiyo zihariye aho rukomeye muri make ujya hari umwanzi wigize kabushungwe. Abawujyamo batoranywa mu bandi basirikare basanzwe ariko hagendewe ku bintu byinshi birimo ubushobozi bwa buri umwe, yaba mu mirwanire, ubumenyi yihariye cyangwa se mu gutanga amabwiriza. Nyuma yo gutoranywa barongera bakoherezwa mu myitozo imara amezi 6, umwaka cyangwa se imyaka 2 bitewe n'aho bakenewe kuzakorera mu kazi kabo ka buri munsi. Kenshi iyo boherejwe mu kazi bakunda gukorera mu matsinda y'abantu bake ku buryo nk'abasirikare 600 bashobora gukwira umujyi wose kandi bagahashya umwanzi mu gihe gito ndetse mu buryo bwapanzwe neza. Bene aba basirikare bo muri uyu mutwe nibo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza muri Iraq. Abo Rwanda rero nibo boherejwe mu kazi gakomeye muri Central Africa kuwa 20 Ukuboza 2020. Amakuru igihe yamenye nuko ubwo byemezwaga ko bagiye mu butumwa bwihariye muri Central Africa, abakenewe bahamagawe bakamenyeshwa ko mu minota mike baza kurira indege. Muri abo hari abari mu kandi kazi bareka ibyo barimo bafata rutema ikirere. Umwe twaganiriye yari muri Kigali Convention Center, uko yari ameze icyo gihe niko yahise yerekeza Bangi, ibindi birimo ibikoresho bye byamusanzeyo. Aba basirikare bakigera Bangi bahise bajya mu kazi ako kanya nta byo gutegereza indi myiteguro, bagabanywamo amatsinda, bamwe bajya mu mujyi wa Bangi abandi berekeza mu nkengero zawo hafi y'umupaka wa Chad. Abazi amateka ya gisirikare baganiriye n'igihe basobanuye ko izi ngabo zoherezwa mu bice birimo umwanzi cyane ahazwi nka Red Zone. Umwe yagize ati, iyo ugiye guhura n'abasirikare nk'aba utekereza kabiri, ntabwo ari nk'aba bandi babona umwanzi bakiruka, niyo wabarasamo barakomeza ntabwo bahunga. Izi ngabo zo mu mutwe udasanzwe Special Force z'u Rwanda zikigera Bangi zahise zijya hitwa Bimbo. Muri iryo joro abambere bahita batangira gufata ibirindiro mu bice bitandukanye by'umujyi. Muri Bangi bahise bakwirakwira ahantu hose, dore ko buri cyumweru kimwe ngo haba amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko nshinga amategeko. Aha turi hitwa Bimbo, ni mu birometero 12 uvuye mu murwa mukuru wa Central Africa, Bangi. Niho hakambitse ingabo z'u Rwanda, niho hari ikigo cy'ingabo z'u Rwanda zoherejwe hano muri Central Africa mu mpera z'umwaka ushize kugira ngo zifashe mu kurinda umutekano mu bikorwa mu gihe cy'amatora, by'umwihariko no kurinda ingabo z'u Rwanda zisanzwe ahangaha. So nahangaha bakambitse, nahangaha baba bakora ibikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano, bagiye mubona mu bihe bitandukanye mu mujyi mukuru wa murwa mukuru Bangi n'ahandi hatandukanye mu matora mwarabonye. Nahangaha rero baba akazi kabo karakomeje, ntibazigiye kazarangira ariko akazi gakorwa neza kugeza kuva bahagera nta kibazo na kimwe barahura nacyo. Aho bacumbitse twahabonye ntabwo ikigo babamo kiratunganywa neza. Ubwo twagisuraga bari bakiri mu mirimo imwe n'imwe nk'aho abashinzwe gutunganya iby'amazi bakoragaho bazajya bayavoma, abandi nabo batunganya iby'amashanyarazi ku buryo ikigo cyose kiba gifite amatara kimurikira. Ku muryango kwinjira ni ukubanza ukavuga aho uturutse, ikikuzanye, ubundi umusore wambaye impuzankano ya RDF akakubaza ikikugenza, yarangiza akabaza afande ku cyumba imbere niba wemerewe kwinjira, ubundi ukabona kwinjira. Kwinjira nk'umunyarwanda uba umeze nk'uwisanga, uvuga ikinyarwanda nabo bakagusubiza mu kindi. Nta kintu kiba kiryoshye nko kugera mu gihugu cy'amahanga ukakirwa n'abene igihugu cyawe. Ubwo aba basirikare bageraga Bangi bahise boherezwa mu duce turimo umutekano muke, aho abambere boherejwe mu burengerazuba bw'igihugu hafi na Chad, ahari hamaze igihe humvikana imitwe yitwaje intwaro ya François Bozize washakaga guhirika ubutegetsi. Bavuye Bangi banyura hitwa Sibut, bagakomereza mu duce twa Deko mu birometero 250 uvuye Bangi, ahari naho haguye abasirikare 3 b'Abarundi bishwe n'imitwe yitwaje intwaro kwa 26 Ukuboza 2020.
icyo gihe abarwanyi barabateye babica nabi rw'agashinyaguro. Abasirikare ba Centrafrica bari hafi aho bakwira imishwaro, maze abo barwanyi babiba imodoka. Ingabo z'u Rwanda zari hafi aho nizo zumvisha amasasu zihutira gutabara abarundi bari bageramiwe, zambura abo barwanyi imodoka bari batwaye, zisubizwa ingabo za Centrafrica. Mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka kuwa 21 Ukuboza 2020, Perezida Kagame yashushe nk'ukomoza ku nshingano z'aba basirikare boherejwe muri Centrafrica, ati ingabo twoherejeyo zagiye mu buryo butandukanye n'iza Loni, zigamije kureba ko twarwanya igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije guhungabanya amatora ndetse n'umutwe ari wo wose wakwibasira ingabo zacu. Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces. So this force would really deal with the matter. Izi ngabo ubwo zoherezwaga muri iki gihugu zahise zifata urugendo nk'abagiye gutabaraho rukomeye. Ntabwo byasabye ko zikora imyiteguro ihamye, ahubwo icyari cy'ingenzi kari akazi no kugasoza hatitawe ku kindi icyo ari cyo cyose. Bimwe mu bikoresho zari zikeneye, hashize iminsi mike indege zitwara imizigo zibigejeje ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Mpoko i Bangui. Igihe yageze kuri iki kibuga cy'indege kuwa 4 tariki 31 Ukuboza 2020, ihasanga indege yari iturutse i Kigali, aribwo iri kugwa itwaye imodoka za gisirikare izi ngabo zizifashisha mu kazi kazo ka buri munsi. Muri make, izi ngabo zifite inshingano zikomeye zo gucunga umutekano muri Centrafrica, zigakora akazi kose gashoboka mu gihugu ku buryo gikomeza gutekana, aho bibaye ngombwa zigakora akazi nk'uko umugaba w'ikirenga yabivuze.